Hadin ba keri Iran kala habban ko ngu no ya ke hukum jong keri Amerika. Ban sang ya set no bat keri Israel. Menta sedang sakile no Youthis napo jong keri Yemen. Ban kerwit dagi misail ya ki benta ki badon kam jong keri Israel. Kena keri Israel ba. Kini kebut kedai kebut keberi jong keri Iran. Berngam keri Amerika ban Phah dagi B-2 bombar. Siapa jogi kitam leno jong ki Youthis ki badon hapo jong keri Yemen. Ki khubar ki bakham ni akilong. Ki air defense system jong keri Israel. Kala yo ban khang lat no ik bon ba ki missile jong ki let no Youthis napo jong keri Yemen. Ha ka janmit jong ka sngin kong kata ha ka siturik jong mataw bana July. Ha ka ba ki sipai IDF. Kala yo ban set bat pen pulom bat pen hap no ru ye ki tei ki missile jong ki let no Youthis ki bla target bha ye ki katto ka ni ki nongba ki ba kongsan jong keri Israel. Hagba ki siren jong keri Israel kira sawa hagi nongba ki bekuntup ya ke Jerusalem, Tel Aviv, Ben Gurion Airport, bat segi Thain jog West Bank. Bat nagade ke jingset jong ki ni lena Youthis ya ki te ki nongba. Om samladon manu manuru ki bala yap lani ki bala mensau hanrei ne lang jog sipai jong keri Israel. Kila maham ki pai ba nong song snong jong ki te ki nongba. Bagen long ki ba husir bha namar ba ki lena Youthis ken sa Thma ye ki nongba ki ba kongsan jong keri Israel. Kisipai juga ru Israel kira wat banyak bahaya ke jing syak Thma kabarang yak menta bad bala pen si syaba ki lena Youthis ki dei ki bala le ye ke kam bad kan ke jing le jong ke kenhun le na napo jong ke Yemen ka dei bai ka buit ke beri bad ka Jesu buit bad ke Iran persya ya ke Israel namar ke jing syak Thma jong ke Iran ha ke Israel ha ke tayo ke bala bad kan ke jing le jong ke kenhun le na napo jong ke Yemen kala penlong ye ke Amerika ban kenthok persya ya gede kenhun lena Youthis ban ongba kari Amerika kan sa jubab ya kini kila na lada kila persang ban wanra jingma ya gari Israel dagba kari Amerika kan sa Phah daki B-2 bombar siapa jong gari Yemen ban penkela depai si sendan ya baro ki jakabu Thma jong gede kenhun lena Youthis kabadan hapo jong gari Yemen ya gane la penpau da US ambassador siapa jong gari Israel umai hukabi dagbalo angba ladon kam ye lingsun B-2 bombar jongger Amerika ban lik pek chapo jongger Yemen khamtam shaki ktam jongger kenhun lena Youthis bat lada labba ki don ki Thma dei ban penkela de pei si sendan ye ki Thma jonggi kenhun lena Youthis namar kani ke jingkop palat ke jongki ka la ru ban wan ra ye ke jingma wat ye ke perthai sisin ke sngi badon bok ke Israel kali yo ban penhap no ye ki limkum ta kala jia ke jingjia ke sngusi hapo jong Israel ong US ambassador haga pus ke jong u hapo jong rinsan ek kum ke jingpen kan mahang ne galong ba ki B-2 bombar jong Amerika kila Thma ki lightly ki jakas na nuclear jong Iran hagi ni ke tayo ke beladap ken sa poi sapo jong Yemen banle ye ka badon kam namar ki kam runar jong ke kenhun sengking ader napo jong Yemen bat om tanggata nagalang jong Donald Trump ru ulama hamjur ye ke kenhun lera halor juga jing Thma ke jongka ye ki kitam sipai jong ke Amerika kiberon hapo jong ke Middle East namar ka Yemen bat ka Israel kim sem la don ka nugu ke jeta lok namar ka jingdon jong ke kenhun lera Youthis napo jong ke te ka Yemen nado ba ka Israel ka Thma ye ke Iran hai ka khat nai turik jom nai jun ka de ka ni ke kenhun lera Youthis ka bala terwa ye ke Iran ban a ye ke jirap ye ka kum taru kini ke jingpoi juga misai sapo jongri Israel kadai ke bela penting kena bala le ye kene dagi ke kinhun le no Youthis napo jongri Yemen bat shen ke Yemen ru kan samat jing lada ke Amerika bat ke Israel kin sa jubab ya ka ong u ambassador jongri Amerika kublai sibun tat hadu be kendu haga wipat ke video